Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu katika mwendelezo wa kuendelea kujifunza habari za Kristo Yesu. Na leo nataka twende tukaangalie kwa ufupi juu ya watoto wetu. Kwa nini tunakwenda kujifunza habari hizi za watoto wetu? Ni kwamba upo mpango wa siri wa adui yetu Shetani wa kutengeneza kizazi ambacho hakimjui Mungu. Sasa ili aweze kufanikiwa katika eneo hilo, Shetani anawekeza kwa kiwango kikubwa juu ya watoto wetu, kwa maana ya kwamba baada ya miaka kadhaa mbele atakuwa ametengeneza kizazi cha kwake, kizazi ambacho kinaamini katika yeye, kizazi kisichoamini katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuyaangalie maandiko, ni kwa namna gani ambavyo imetupasa sasa kuwalea watoto wetu, kuwatengeneza watoto wetu, kuwatraini watoto wetu, kuwafundisha watoto wetu ili waweze kuukulia wokovu, lakini pia maisha yao yaweze kumpendeza Mungu. Tusome kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Naomba nirudie tena Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Kwa haraka ni kwamba kuna namna fulani watoto wetu tumewatelekeza hasa katika malezi ya kiroho. Tunawekeza sana katika maisha ya kawaida, maisha ya kijamii, kuliko kuwekeza zaidi katika maisha yao ya kiroho. Sasa athari yake ni kubwa, kwamba tutatengeneza kizazi, ni kweli, katika habari ya dunia kinaweza kikawa kimestarabika kwa namna fulani, kimeelimika, lakini tunapokuja katika swala zima la maadili na kiroho, kikawa ni kizazi ambacho kilichopotoka. Ndio maana leo tunalia na habari za ubadhirifu, habari za rushwa, kutokuwa na utu na mambo mengine kama hayo. Sababu ni kwamba hapo nyuma kidogo pengine tumekuwa na kizazi ambacho hakikumjua Mungu, kizazi cha hovyo. Sasa Shetani anawekeza kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba anatengeneza kizazi ambacho completely hakitakuwa kinamjua Mungu, na katika kufanikisha hilo lazima hakikisha anawekeza kwa watoto wadogo. Sasa niulize swali tu dogo la haraka. Je, watoto wako wana Biblia? Je, watoto wako umewanunulia Biblia? Na kama ndio, umewanunulia Biblia wakiwa na miaka mingapi? Ni jambo la kushangaza sana. Tuchukulie mtoto anapokwenda shuleni, kwenye tranka lake au kwenye begi lake analobebea vitu, utakuta begi limejaa nguo, limejaa vitabu vya shule, limejaa counter book, lakini ndani ya tranka hakuna Biblia. Na tunaamini kwamba mtoto huyu ameenda shule, ameenda kusoma, lakini athari zake ndizo hizo ambazo tunazikuta sasa. Watoto kweli wanamaliza masomo, lakini wameshaharibika, ni mashoga, ni wasagaji, ni waraibu wa madawa ya kulevya. Kwa nini? Kwa sababu tumeinvesti sana katika elimu ya kawaida au elimu ya dunia kuliko kuwekeza pia katika maisha yao ya kiroho. Sasa tunakumbushwa hapa katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati kwamba maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Anasema uwafundishe watoto wako
Wangapi tunafanya ibada na watoto wetu? Wangapi tunakaa na watoto wetu tunawafundisha habari za Kristo? Wangapi tunakaa na watoto wetu tunafanya midaharo ya kufanya discussion za mambo yanayohusiana na Mungu? Lakini hapa tunakumbushwa tuwafundishe watoto wetu, tena tu sio kuwafundisha. Mwandishi anasema kwa bidii. Hakikisha kwamba unawafundisha kwa bidii. Mnapoketi majira yale ya jioni, umetoka kazini, umepumzika, mnasubiri mlo wa usiku au umemaliza mlo wa usiku, kaa na watoto wako, fundisha neni habari za Kristo, walee katika njia ambayo hawatamwacha Mungu wao. Na anasema pia hata tunapoketi katika nyumba yetu, tunapokuwa njiani tunatembea, tunapokwenda kulala, tuhakikishe kwamba maneno haya tunawafundisha watoto wetu. Na Biblia inaelekeza hata kwenye nyumba zetu, badala ya kupamba mapambo yasiyoeleweka, tupambe maneno ya Kristo. Mtoto anapoamka anaona maneno hayo. Lakini zaidi lazima tuhakikishe kwamba tunawekeza kwa nguvu kubwa kuhakikisha kwamba mpango wa adui shetani alionao dhidi ya watoto wetu haufanikiwi. Na nataka nikwambie, tutawapeleka watoto wetu kwenye shule nzuri, tutawalipia ada kubwa sana, mamilioni na mamilioni. Lakini kama tutasahau kipengele hiki cha malezi ya kiroho, nataka nikwambie kwamba watoto wetu wataharibika. Tutalipa gharama kubwa, watamaliza vyuo vikuu, lakini watarudi nyumbani ni mashoga, watarudi nyumbani ni walaibu wa madawa ya kulevya, watarudi nyumbani ni wasagaji, watarudi nyumbani ni majambazi, watarudi nyumbani wabadhirifu wa mali za umma. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunawatrain maisha haya ya kiroho kwa bidii zote. Kama ambavyo tuna investi kwenye elimu yao ya kawaida, ni muhimu zaidi pia kuinvesti kwenye elimu ya rohoni, kwa kuwa na maandalizi. Wanunulie watoto Biblia, wanunulie watoto vitabu vya kiroho, wakati wana vitabu hivi vingine, lakini upande wa pili pia wawe na hivi vitabu. Bwana Yesu asifiwe. Na kukumbusha, tuwalee watoto wetu, tuwasaidie. Biblia imesema katika kitabu kile cha Mithali sura 22 mstari wa 6 kwamba tuwalee watoto wetu katika njia iwapasao, na wao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Sasa unajiuliza, njia hii ambayo tunataka kuwalea watoto wetu ni njia ya namna gani? Ziko njia nyingi, lakini ninachotaka kukumbusha kwamba kama hatutachukua hatua za kulea watoto wetu katika maisha ya kiroho, maisha ya katika maadili mema, dunia itatusaidia kuwalea watoto wetu. Na ni hatari sana tukiachia dunia kutusaidia kulea watoto wetu, maana shetani atawalea katika mifumo ambayo watoto wetu hawatakuja kumkumbuka Mungu, na kitainuka kizazi kabisa ambacho ni cha hovyo, kizazi kisichokuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba kwa namna yoyote ile tunawekeza juu ya watoto wetu. Ndugu yangu, na kukumbusha, wekeza juu ya watoto wako, weka mazingira, kuwa na mijadala, kuwa na ibada za nyumbani kila siku. Wafundishe watoto wanapokwenda kulala kufanya ibada, wanapoamka asubuhi wafanye ibada, wanaporudi kutoka shuleni wafanye ibada. Katika kufanya hivyo, itawasaidia watoto kuwakuza na kuwalea katika mazingira ambayo hata watakapokuwa wako peke yao wataweza kusimama. Ndugu yangu, ni hatari sana kama tutaendelea kushupaza mashingo yetu na kuinvesti juu ya elimu ya dunia zaidi kuliko kuinvesti pia katika maisha ya kiroho juu ya watoto wetu. Tuwekeze juu ya watoto wetu katika swala zima la mambo ya kiroho. Mungu akubariki. Natamani kuona watoto wetu wakiendelea vyema katika maisha ya kiroho na kimwili. Bye. Asante, ubarikiwe na Bwana.